Kapitan Enteng! Nay, adamot ti baro asarmeng dito'y silid may. Sa dino nga tinangalaan nito yang iti daytoy asarmeng. Nakaring kamot gaya mo. O may kanta mangantan, nakaluto akaw. Mabit man laing tuya. Sa dino tinangalaan iti daytoy asarmeng. Ay kat ginatang ko ijay ilay, sekunhan day ta. Ngamayat ti disenyo na. Kita madlaw ang nginginaan. Ay unay kan tuya. Na, apay dakas? Amumad nga larti ka kadagita agamit. Aglalo no sikanhan. Apay pailangan ang iyawid ka. Di ka pa'y katagyaman, tadda ginatang ko pagsarmingam. Ay uray awan ti pagsarmingak no kastamot lang asikanhan. No saan na kayat ni tuyang kung ay katinday to'y sarming dito'y silid may. Nasa isaya at langay no yay salas ti pagturugak. Alag dayto'y pungan kaw, kinulis kaw. Nay, anya tar aramida, badaw. Al-alaam mat day tapungan kan ulos mau. Wain, yay salas ako na maturaw. Kahit naglawa mat day to'y kamata. Saan ka makaturog dito'y silid ta, no kasto'y laeng. Anya, sapay naglamag ita. Ay, katanusa ko na. Di mo ibaga nga aging gaita. Kat kabutang mulat ta day tasarming aginatang ka. Saan na ko napakibiyangan tuyang? Basta ijay salas ti pagturugat. Ay unay kan. Ala, isublim day ta ulas kan pungan mau. Ta ikatek day ti sarmay. Ipan ko pa'y laang ijay salas. Agpaisaw? Wen, mala, aglisi ka nga ruditan. Nasa pakamay tuyang. Sa dinaw ti papanam. Adda papanan may kin ni Maribanang. Papananyaw. Agpaili kamay. Nalat agrubuatak pay. Tanay agur-ura yun ni Maribanang ijay tersina ni Marikuanang. Mabit man laeng tuyang. Apay, adda ipagatang mau. Kwa. Ikatamampay laeng jay sarming dita salas. Ayun anya. Sigay, taiyalis ko pay laeng ijay silid ta. No apay ngamin akabuteng mo. Katawan mo't madi amadlaw ko tunggal agsarmingak. Basta ikatamda jay. Tamangan no may barsak kaw. Ay saus, di mo padpadasan ba daw? Maray, apay nga itakalaang. Itay pa'y nga urayan ka Ay, kasanumot nga main maray. Insimpak pa'y tay ginatang ko asarmay. Tamangan no ibasura ni Badungkaw. Diyay nalawa asarmeng aginatang mo. Wen maray, kabuteng na ngamin ka. Nay, apay ka naw. Jak man amukan kwa na. Sapay nagmayat da di asarmeng maray. Nalawa. Wen maray. Siyempre, siyak gayam tinagpilay. Ay, no naumakan. Ilakom laangan kanyak, marituyang. Saan maray? Paboritok dayjay asarmay. No mauma ka kunakmay. Malagrubat takit din. Ang mga nupila ijay paradaan. Sige maray. Ay, agawaan ta nga ruti magna. Taamangan no maibusan ta iti branded abadaw. Sapay nagselda ita, marituyan. Marituyan, kita am da ito'y aw. Ay, bagay ni pari badong da ito'y a jacket. Ayun nagpaiso maray. Ay, mayat. Oh, kita am aw. Branded pa ay. Sagmamano kano day tamaray. 250 laang maray. Oh, kita am ti disenyo na. Ay na. Ay, kursunadak. Ang kaslasaan nga umanay ka ni Enteng. Ay, mudoy man maray takitaal. Oh, atoy. Ay, kasano na ibagam a branded day to'y maray? Kita am nga mintitag na. Oh, kompleto. Hey. Ha? Wan nga agpaisaw. Ay, sigay, alaak day to yan. Sigurado nga umanay kin ni Badungkaw. Sige, Mare. No adamat makita nga umanay ka ni Inteng. Ibagam lata kanyak Hey, Naimbag lang nga damat jacket na. agina na kami pa'y man dito'y tersina, Marikuanang. Sige laeng, kukumare. Ay na, agyaman kami, Marikuanang.
Nagadumo day ta nakasupot ngawit yon. Ay, wen maray, wag-wag dagitoy. Saan labas tawag-wag? Branded dagitoy. Aya, Wen maray. Oh, kita daytoy maray. Branded a jacket. 250 only. wan ngagpayso. Nalakaday ta. Ay, maray. Adupay ati branday. Ngam saan mi nga inala. Takurang ti kwarta bay. Enteng, itaman pa'y anasa pa nagawid ka. Ay, wala nalpas adagos ti seminar, may. Ah, Na. Anya dagita nakasupot nga awit mo? ay jacket para ken ka, Enteng. Ah, Mabit lang tay pakita ken ka. Oh. Kita man nooman ay dagitoy kan ka. ay, na. Kurso na dakti kulor na. Uy, kasla branded Ay wen, branded dagita. Ang di kalata ko man gimbat gatang ta mabalin pa'y matisigod jacket ko. Ay na, Enteng, daanan dagijay. Panawin matan, tapno so katam. Sana balay, tawag-wag mat dayta. Saan anangina? Angam branded. Nay. Apa nga nuwar mo na kita badaw? Agdalusak nga road. Ikatek amin adaan tapno masukatan. Anya? Adda ginatang ko kami seta ken jacket mo. Isu asukatamon dagitoy. Ayan na nga. Kita ekman. Nakaparabaw di takama. Oh, kita mangkit day no umanay kang ka. Wow! Branded mo na kita ito yan. Talaga branded na kita. Ay, ipadas ko man. Ay na. Wow! Insuot ko ito yan. Kita manubagay ko mudlaing. Wow! Bagay mo ba daw? Hay, kunakon ka. Ay, mabit man lang. Apay nga, kastoy ti angot na. Ay, kwa. Saan ko pa'y nga inlabang amin da kita? Anya, nukasta, ijay wagwagan tinanggatangam ka na kita. Dakes aya. Ay, bagi mo na gito'y tuyak. Diyak kaya ti agbadaw iti wagwag. Kasano ngay, no natay taking kuka iti dayta. Ay, unay kan. Komporme mga amin ti pampanunutam. Ay, basta. Diyak kaya na kita badbadaw, period. No di mo kaya. Itid kon kadakwarog ken usay. Baka mo ka, no gumatang ka iti kawus mo, no saan? Ay, kwarog, usay. Imbaglaengan, talimabas kayo dito balay. Apay ka day na natuyang. Adda itid ko kada kayaw. Anya day tanan Badaw. Sige, awatin yaw. Saan ngamin akayat ni Tata Badong yaw? Iso ada kayo laangan ti pangtedak. Sayang mat no maistak laang dito balay. Hoy, agyaman kami nga rod no kastanan Ay nalipatak nga imbaga. Wag-wag dagita. Mayat ti quality na. Okay lang na natuyang. Tinapatag, kat mabalin pa yung maisuaw. Alalya. At dati alalya, tuyang. Anay ka? Apa sinipat nak? Al-alyamot asasawam. Ha? Apa nga, apuraw mo ti kortina ta, tuyang. Sino katak? Tadaanan dagiti kurtina ta. Kahit nangalaman ngay kada kita. Sa dino kumapay ngay. Ijay wagwagan ta isumit laang ti kabaelak agatangan. Ay, unay kan tuyang. Iawid mo amin nga alalya dito'y balay. Aha, jak amukan ka. Tilang amin pampanunutam. Kasano lang ngay, no natay ti aking kuka kada kita. Simurot din ka na ti alalya. Aha, mangrugi ka man ako nakaw. Dagita kita kortina ti makikita dito'y balay. Kaya nagapumit iti wagwagan. Right? Tuyang. Apay aya. Ay, disturbo kay ti pannaturaw. Anya tura sa naya. Tingat rabiain, tuyang. Anya nga minti bagam. Makain inuumak nga raud. Kating ka uminom ijay kusina Adumot ti danom ijay. Saan amasapol aringan nak. Kadwain na kuma.
Ada ngamin tinabuyak. Ano kastoy nga oras. Kitrumwar na giti alalya. Kasanungay, no dati makitak dita sa alas. Sapay inurnong mo tisikanhan nga usar dito'y balay. Alam na iti flashlight. Taing ka uminaw. Anya nga iti kabutang mo. Kat balay tamot da itaw. Ay, makamu ka matan dita. Di nakdisturbon. Tay tuloy ko ti maturaw. Badaong, naturad ka. Saan ka atakraut? Isu ano at dati makita mga alalya. Ipalapal mo kit diya. Baam, nga iso dati mabutang king ka. Saan kit asika? Badaong. Nanay. Inya kay dayay. Kasladag timtimpla iti kapay. Nanay. Pinartakan na. Inya kay dayay. Dati nakapurawan nakatungaw iti lamisaan may. Ay, taray ba daw? Taray! Ay, tuyang! Tuyang! Agiling ka! Ay, aya. Ay, kunak matahin ak disturban. Dati... Anay ikaw! Kilahat mo ta sinipat na kong tuyang! Agsao ka nga minay, tilimpyaw. Adda nga ron agtimtimpla iti kape iti kusina. Anya? Kung nagtumang nga mingking ka, saan ka mangyaw awid iti sikan nagamit dito'y balay? Nagtangkin tumit ti ulam. Kita manita, nagadudan nga lalya dito'y. Nay, agim impaki kamay. Sa dino ti papanam. Ay, pumanaw ako dito'y balay. Di akon maanusan ti kasto'y mapaspasamak. Ay na badawng imagination mula ang dagiti makitkitam. Amok no niya tinanggag ko kinakitak tuyang. Be positive nga min. May positive nga. Yak amuking ka. Sipod nang ihawid kay tisikan nagamit dito'y balay. Nagadaon ti daki sa matagtagainab kaw ken makitkitak. Ay na badawng kas kunakaon imahinasyon mula ang dagita. Kasano mga may negatibo akanayon ti pampanunutam. May bagam day tata sana si kati nakakita. Talaga mat nga may ngawan ti makitkitak. Sanak akasken ka akum konforme ti pampanunutam. Isong adaw ti makitkitam. Sige, Amay, tataba daw. Hun nga raw, sa dino ti papanam tataba daw. Mapanak iti ni parinteng. Anya tinapasama kaya? Dakil mo't di tabagmaw. Hey, ima daw, ti alalya iti balay may. Nangrugi din ang yawid ni tuyang itisikan nagamay. Anya? Inyawit ko mo tiwagwag nga intin na natuyang. Ngamawan mo tiyal, alya nakita. Ay katurayam Adan taw. Ha? Ulay siya tataba daw. Dito'y jacket ngayon suot ka. Second hand da ito ngayon ni nanatuyang. Awan pa'y ita angam adan taw kunak manay. Urayan nyo lang Amaw tataba daw. Imahinasyon nyo lang da kita. Di kayo nga nagpanunot iti negatibo Niimat ka ba dong jay limabas dito tersenak? Nakita ka nagturong itayan da kapitan, Maray. Ay na, pimanaw nga rod ijay balay maray. Ado ka nung aming ti makikita ng alya. Anya? Wen, daita ti pudnaw. Siyak pa'y kit di ati pabasulan na. Tanagyawid ak ka nung amin iti sekunhan agamay. Ay, amangan mo't no negatibo nga minti pampanunutan na, iso akasta. Kasta mo timbagakan kwa na maray. Ingam di mo't dumngag kanya. Nasaya at kit di at taijay tinapanan na. Adumot laeng ti sikunhan nga usaran da maribanang. Tapno malawlawagan ti panunot na numakita na. Daimbag ngagsapa, pariba daw. Kumusta nga titurog mo dito'y balay? Ay na, nasaya at mo't paray. Naimas ti turog ko paray. Ayos nga rin. Adaman ti saludsodog paray. Sa dinaw, tinangalaan nyo kadagiti kurtina yaw. Ginatang man ni ba nang idiwagwagan? Ha? Di mo nadlaw. Kapadpada na ti kurtina yaw. Agraman ti supaan nagturugam. Wag na dyan, second hand. No sikin handa gitaw. Apay nga awan ti nakita nga alalya idirabe. Ay, paray. Napauli magkamit. Ay, awan mo't paray. At dalang din nalagip ka. Ay, agore ka. Ay, pudno ay at idamag ka. Api manaw ka idi balayaw.
Gaputa ada ka no makitkitam nga alalya. Kahit pagpabasulam ni Marituya nga agyaw awit iti second hand agamit, wunawagwag. Ah, ay, wan paray. Mumparay, di ka ngamin agpanunod iti negative. Ha, Kita mi dirabi. Second hand mat gamit mi dito'y balay. Nga mawan mat nakitam nga alalya. Kunampay anasaya at titurog mau. wan nga raw paray. Ay, imahinasyon ko laing siguro nagiti makitkitak. Gapo iti negatibo pa nagpanpanunod ko paray. Malita kapikat agawid ka. Kahit inton makaawid ka, agsuri ka ni Marituyang para. Wan paray, kasta teramiday. Ay na, tatabadong. Awan mat parikot iti second hand agamit. Nulakat kayat mo nga usaran. Kandi ka ngamin ang panunot iti negatibo. Taday tati mang but-butang ken ka. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Basit. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.